Izvolite. Hvala, poštovani gospodine predsjedniče, vaše ekscelencije, poštovana koleginice iz nama prijateljske Namibije, vaše ekscelenciju ambasadore, a pre svega poštovani pripadnici sektora za vanredne situacije i helikopterske jedinice. Ne želim da posebno dugo govorim posle predsjednika koji je sve rekao. Želim samo da istaknem da je sektor za vanredne situacije i da i helikopterska jedinica koja deluje zajedno sa njima, da su ponos ne samo našeg Ministarstva unutrašnjih poslova, nego ponos cele Srbije. Kako ovde u zemlji, tako i u inostranstvu. Navešću samo podatak da od 2012. godine 43 puta smo upućivali pomoć drugim zemljama na različite načine, kada su oni bili u problemima. Neki su to znali da cene, neki baš i nisu, ali smo time pokazali humanost i veličinu ne samo vas, nego i cele države Srbije. Inače, vaša profesija je jedna od najhumanijih. Vi žrtvujete živote za ljude koje nikad u životu niste vidjeli, koje nećete nikad više ni videti, pretpostavljam, i koji će vam retko kad reći hvala. Ali zato ovo je više od profesije. Ovo je oličenje jednog poštenog i zdravog odnosa prema državnom poslu koji vam je poveren. Prošle godine, gospodine predsjedniče, bio najveći broj intervencija u istoriji od kad se beleže intervencije. 39.000 puta je sektor za vanredne situacije intervenisao. Spašeno je više od 1400 ljudskih života. Ove godine, čini mi se da je statistika za prvih 7 meseci, bilo je više od 21.000 intervencija. Spašeno je skoro 500 ljudi. To su veliki rezultati. A upravo sada, neposredno posle ove ceremonije, komandant helikopterske jedinice, gospodin Nedić, i načelnik sektora za vanredne situacije, gospodin Čaušić, uputit će se na lice mesta, i to komandant Nedić, ovim istim helikopterom koji je sada sleteo iz Španije putem Deliblatske peščare i svuda tamo gde oni stižu prvi da spašavaju ljudske živote i imovinu ljudi. Još jednom hvala u ime svih građana Srbije i naravno Ministarstva unutrašnjih poslova. Hvala. Zahvaljujemo ministru.